bacu ba I&I TV Rwanda, tukaba twigarukiye muri wa mwanya w'amakuru y'imikino arimo kuvugwa hirya no hino ku isi uhereye iwacu hano mu Rwanda. Nuko ikipe ya APR yamaze gusinyisha umutoza, akaba yarahageze ejo akahita yerekeza ku biro bya APR FC, bakamwereka ibigwi n'amateka byaranze ikipe ya APR FC, bakamutambagiza bakamwereka ibikombe bamaze gutwara. Umutoza yahise ajyanwa aho ikipe ya APR ikorera imyitozo Ishyorongi, amaze kugezwayo asuhuza abakinnyi, ari kumwe na staff yuzuye. Umuyobozi wa APR Afande Richard yanatangaje ko impamvu bamuhaye igihe cy'amasezerano maremare ari uko umutoza wa APR bifuza gukorana nawe igihe kinini, batifuza gukorana nawe igihe gitoya, bitewe nuko bashaka kubaka ibintu bikomeye cyane. Umutoza we yatangaje ko ashaka no guha ikipe ya APR igikombe cya Champions League Monami. No gutegereza tukareba ese ibyo umutoza yatangaje niba bizakunda cyangwa se niba ari bya bindi abantu bose baza kugira ngo baryoshye entertainment ya football. No gutegereza tukareba ese ko bizakunda cyangwa se bitazakunda. Naho icyo twavuga kuri APR nuko nyine ibyo yatangaje umutoza, ibyo umuyobozi wabo yatangaje ari ibintu byo guhanga amaso, tukareba ko niba ibyo bintu bizakunda, kuko APR yazatwara Champions League, bakubaka ekipe ikomeye, kuko bifuza ko buri saison donc bakubaka ekipe ikomeye ishobora guhangana n'andi ma ekipe yo ku mugabane wa Afurika. Murera, amakuru arimo kuvugwa muri Murera nuko muri transfer barimo kwitonda cyane, nta pressure bariho bitewe nuko batazasohokera igihugu. Barashaka kugura abakinnyi bitonze, abakinnyi batabahenze, kandi abakinnyi bafite karite, abakinnyi bazahatana na APR na polisi hano mu Rwanda, kuko urabizi yuko bo ntago hazasohoka APR na polisi. Ikindi kirimo kuvuga muri Murera nuko Murera yatumiwe, Sekafa irimo kuyishaka, ariko polisi nayo ikandikira Sekafa yibwira ko ishaka kuza gukina Sekafa. Sekafa buriya yafasha, kuko muri Sekafa ushobora kuhakora imyitozo, ushobora kuhakora pre-season yawe, kandi ukaza uzi ngo ekipe yanjye mfite irakomeye cyangwa se iroroshye, hari imyanya mbura, hari abo ngomba kugeramo kugira ngo ekipe ikomere. Kugira ngo nibyo ngibyo twavuga kuri Murera na Sekafa ibirimo kuvugwa n'ibyo ngibyo. Murera iramutse itumiwe, kugira ngo umuterankunga wayo mukuru ndetse na ministeri byakwegeranya bigatera inkunga Rayon Sport, kuko byaba ari igisebo kumva ko, kuko buriya Rayon Sport ifite visibility n'ubucuruzi, ikipe y'ubucuruzi. Niyo mpamvu ubona ko na Sekafa irimo kwifuza ikipe ya Rayon Sport kurusha uko polisi yajyayo. So amakuru ari kuvuga mu Rwanda inshamake sayo nizo ngizo. Tweza mu cyenda amakuru arimo kuvuga ku mugabane w'Uburayi nuko nimugoroba mwabonye ukuntu ama ekipe muri Euro arimo gukina, nuko ikipe y'Abafaransa yaje kunganya n'ikipe y'Abahorande ubusa ku busa. Mwiza muri ikipe y'Abafaransa hari yabanjwemo Marc Menya, kuri kabiri harimo gukina Jules Koundé, gatatu hakinaga Theo Hernandez, kane hakinaga William Saliba wo muri Arsenal, gatanu hakinaga Dayot Upamecano. Imbere yabo barimo kurekiperesha umuntu wo gukina gatandatu yari Ole Chouameni, imbere yayo hari N'Golo Kante, Andre Rabiot yakinaga 11. Kuri atake hariho Marcus Thuram, inyuma yaho ikina Ousmane, harimo gukina Antoine Griezmann, kuri karindwi hanyuraga Ousmane Dembele. Kipe y'Abafaransa yaje kugerageza gupusa ibona uburyo nko ku munota 25 aho ikipe y'Abafaransa yaje kubona uburyo ku mupira waruturutse mu mpande, warutewe neza. Umupira waturutse kwa Saliba ucomekera Jules Koundé ugorora kwa Dembele au ucomekeye Rabiot arirukanka aho kugira ngo adepose baro ayisunikiye Antoine Griezmann aho umupira arawubura. N'umupira ugiye kurangira, hari ahantu waje kubona ko Antoine Griezmann yongeye kuza guhusha ikindi gitego asigaranye n'inyezamu, aho yaje gufata umupira awutera nta mbaraga, awutera naho umupira
umupira nyezamu arawufata. Ikipe y'Abahorande ni yaje yayo gukina umupira w'amatransition wihuta ariko urimo na Toto Football. Wabonye ko Xavi Simon yaje no kubona igitego baracyanga bitewe nuko uwo bita Denzel Dumfries yarari muri Orge, kandi iyo umuntu ari muri Orge agakora muvoma already igitego ntago bacemera, yari offside iri clear. Ni ibintu byagaragaraga buri wese ko ikipe ya Netherland yaje yize cyane ikipe y'Ubufaransa. Turashimira rero ikipe y'Abahorande ukuntu yitwa imbere y'Abafaransa, ariko naje kugira amakika ngo mbona ko ikipe y'Abafaransa umuntu bagize ni Kylian Mbappe adahari rwose. Ikipe y'Ubufaransa nta kigenda. Ikipe y'Abafaransa ikeneye Kylian Mbappe kugira ngo ibe ekipe yuzuye ishobora gutsinda. Gato iki match yari yabanje saa 12 nuko already ikipe ya Poland yamaze kuva mu irushanwa rya Euro, ntago izigira yikarifiya bitewe nuko imaze gutsindwa match ebyiri zikurikiranya, ko ikipe ya Autriche yabatsinze ibitego 3-1. Marko Arnautovic yabatsinze igitego cya gatatu kiza kuri penalty. Ikipe ya Poland ihita isezererwa gutyo muri ano marushanwa ya Euro, itsinzwe imikino ibiri, ko ari umukino atsinzwe n'Abahorandi ibitego 2-1. Umukino wa kabiri rero nawe yaje gutsindwa na Autriche ibitego 3-1. Match kare yabaye rero mwabonye ko ikipe ya Ukraine yaje gutsinda ikipe ya Slovakia ibitego 2-1. Birangira ikipe ya Ukraine ikifite ibyizere n'ibyiringiro by'uko ishobora kuzakomeza niramuka ishoboye gutsinda Ababiligi, cyangwa se niyo yabona draw ku Babiligi. Murabizi ko Ababiligi bari gukina umunsi nimugoroba saa 3 bakina n'ikipe ya Romania. So ngira ngo byavugaga muri Euro ni ibyo ngibyo. Amakuru hari nuko uyu munsi ikipe ya Portugal iribuze gufesingana n'ikipe ya Turkey saa 12. Portugal ibuze kumanuka mu kibuga yaba Cristiano Ronaldo ikina n'ikipe ya Turkiya yaba Ardagra na Mitruguru. Ubona ukuvuga ngo rero ikipe y'Abahorande ikipe ya Portugal mwizamu nk'ibisanzwe ni ya system yakinishije kuri match ya Czech Republic, niyo squad ishobora kuza kugarukamo niba nta gihindutse. Umutoza ashobora guhindura gusa umutoza Desirbi na Alberto Martinez afite uburyo ki agenda ahinduranya amapiyo ye, kuntu agenda akora ibintu bye neza, ugasanga ibintu abikoze neza, ikipe ibonye amanota. Turashoboka rero ko ikipe yaza kubona amanota. So amakuru y'imikino rero muri Euro nakagaruka, turaza gusubukura mbere twinjira none mu makipe ari bukino uyu munsi, tubabwira uko bimeze. Mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze gukora subscribe, share na like na comment, ndetse no kuri channel yanyu mukunda ariyo I&I TV Rwanda Sport.